ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindata mwendo muisaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni wa kwambelelia wa matuku miongo ili na thandatu mwaini wa muonza mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imweni na udhocha thini wa Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila cha kiteka muthenya muima vanthi itu ya Kenya muno ile mbeta itu ya ukamba county si itatu Kitui Masaku na Makueni na ndikona yonthe vala ve mukamba nyeni Erastus Kithuku wa Nzomona ni nake Sharon Ndinda oloko tuale la Mauvoo a kwanzia ya meko na ndi a ni amwe kati wa ala ni kumbanisye ala tukumbanisye ni vamwe na chama cha Wiper ni chevetanga ngwatanioni ya NASA. Gavana Kibwana kutavya Wiper yenda imukuthwe chamani kiu. Kusanisho kukusi wakati wa yumbe Mulungi na ngona yulu wa kunimakula. Maskulu va Kenya kuvingua umonde kwa tamu wambe. Vilingi wa Mauvoo ni na udho changu manyithendeni wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu tunenania kwisila ile itatu kenda imwe itano na ndeni wa mitandao YouTube ni Mutongo TV official na ndeni wa Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV KE na ndi kwa alama website nayo ni www.mutongotv.co.ke na tuyambia Mauvoo maitu livoti na tuminete wito ni kana itina wa mukungulano wa ivinda iyasa ndeni wa ngwatanio ya kiuteti ya National Super Alliance NASA yu chama cha Wiper kwi umundi ni chavikia na kutangasa kwevetanga ndeni wa ngwatanio isu ya NASA. Mutongo wa chama kino cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wavikia na kwasia mevetanga vatena kinene na ndi mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni wende na kuthinikia livoti isu na nukwithu wa uimi kwata o twende na Vilingi witu wa Mauvoo. Na tuisonga na beni kana gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana ni watavya chama cha Wiper kike undu kikwenda nundu wendesa ikia wima wake wa muisioni aithi musini wa ilovi kwitika wito ula wa kumwenda avikembe wa nzama ya mituo aiweta matakitali mana mwendi athiumwe kumana na uthenzi ulone kiwe miai mivotho mivetu. Kibwana oingi ni watavya Wiper menda kumukutho wa chamani kiu ethiwa kanana wa mamukutho wa chamani kiu ethiwa mona atena vata Caleb Chalo wa Mutunga na inge wa yonthe. Nindini wa mawekalo ma gavana va Makueni atumia na ala mesekanieta atumia mathome mokite kumusisa gavana wa Makueni Profesa Kibwana atumia mathome nundu wa kuka ku musiu wa serikali wa wote kuka kutuya pole na ni natunga muvya muno na mboya na mithinzio kukwata muthinzio wa Bible nikana utongoi withwe no tongoi omwesengai na ningi uthoki wa atumia witha na mithoko na laundi unundu gavana anayemuwau kukwata muthinzio wa ilondu nikana mama so visugu twende na kukwata sugu uthoki wa atumia wimwongela Kibwana mea ma kuendea na wia na kumwekia vina onetha no kwenda kivila cha usumbi ndakatate kulelia kakanda na nondo ingi andu atumia mayikala bandu makaleo weto kindu tona members maetho na uthasio wa kunena undu mekwenda unena na ingi ni mona nundu ni watangasie kivila cho kwenda upresident so na mamu thuthie na maimwe ane waende no waende na umanda kura kuma kuweni kuma Lower Eastern kuma Kenya yonde ona diaspora na nundu ni chaimbite nthini wa chama cha Wiper na kila kithaa na mutwano wi mwana
na chama cha muungano ungu wa profesa yutongoi wa Wiper wimwenda Kibwana kuvika mbee wa kamiti ya kulunga alama enda ovathukanu na mituo ya chama. Kibwana ni walanya maundu sanzu na kwasya mwiwa nola waivo wa chama iili wae mutheuta iya. Nitwewe ni nesa katika MOU ya muungano na Wiper kila tuele kwika na chuna maandike balua mbingi onela president unaikuno na malikaniliye na chutu ina nene aba na dhome nondo chuti kindu kimwe kia tunene the kindu asunguma kita asigino na kila Kibwana wamekunie ila musumbi Uhuru waiva makueni kuthoima silanga watho wake, kwa sababu Bwana Kalonzo amesema mambo yote ya siasa ndogo ndogo imeisha. Watu wake wale wengine wako huku chini walisema nipelekwe discipline ya Wiper. Labda utamueleza hiyo sio nzuri. Na Wiper ikiyumbanya kumwikia kithimini cha kuthiungulula mavicho make na kumwasya matandya. Itumi nene ni ile chambe kicha kwema kukwata mbau chama kicha Wiper ndini wosakwani munini wa kitise kithuki na kila kingi kitwikikana ni kwema kwiva maelo ma chama measikana ndaiva pempesa ndaiva sia chama kana nene campaign kitise kithuki utumani wake kwa chama cha Wiper wiyo umwe wakana meke ulameona tawailu nditona kusia chama cha Wiper kitiko ndumekwenda kwika nundu wetho wiola twakunie wonthe na twatwethesia umunene mupaka twika deputy wa Raila wetho wiosu wonthe ndukuonekana kwamba kuma chamani kitu tukathi kingi tukulitwe na kamba yuvo usunondu mundu tia ngai. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma va wote county ya Makueni ndi reportia Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tio Mauvoo ni uteti miokonia chama cha Wiper twitiana nake Caleb Chalo wa Mutunga tukwatiani na mwandikitu wa Mauvoo kuma mwinge Lina Musangi paloko tuelesekana nguzanisio nisiumilile kati wa muyumbe wa mwinge akati Gideon Muliungi na munyanyae wa mwinge ya udhuloni wa Sua Charles Nguna itina wa Muliungi kwa siakana amwema enende kuma mwinge ya udhuloni wa Sua na alani atoima mwinge akati ni mavendu etekula sio na makayandikithia tako ni makula mwinge yakati ni tambia ilangola oleanile nayo aiweta kananu kuikithia ni wasi ya kisio chake ayasi akati wa yumbe alama vakanite nake Muliungi nowe okwithia wa aimuthenia ende tukwate ingewa muno wa gwetha we baba gugena lelu ro wanu ongeleka ni kwithitwe na ngusanisyo kati wa muyumbe wa mwingia uthiloni wa Sua Charles Nguna na muyumbe wa mwingia kati Gideon Muliungi yulu wa kuvindua kula kwa andu maisio ila sia mwingia uthiloni wa Sua siva kuvina mwingia kati ila bandu bonde omituke muyumbe Muliungi nunaisekana enenzia mwema mwingia uthiloni wa Sua ni mwenda na ni maende kuvindua kula sio ede nina wende wende nini ulikyo nini Muliungi ukwenda maeleta Muliungi mendwe Mungu nene kumiana pio walika ba Mungu watiane maumie pio walika na ba kanginga ne maumie pio na ba kiana ne maumie monza mogete mwingi sentro isune kurasi muyumbe Nguna ula wonekie eno thatu muno ni waisekana vai muyumbe ongi umuthina sekati wa ala mavakanite teka muyumbe wa mwingia kati was Mwingi West tuna registered voters 55,000 Mwingi Central 65,000 na nilivakanire na constituency mbingi ve Masinga ve Kitui West Kitui Central Kitui East Mwingi North na Mwingi Central na baye mumbunge onge wenzenasia teka wa Mwingi Central kuma kwaso kaka musukile tawo Lingi Nguna ni waisekana andu makisio kyake ni makengethetwe mavindwe kula sio kwa kuwatha ila wetie tabasari cia nzeve na kunengwa silingi 500
kukua andu na makwebwa shilingi 500 angi makwebwa makwaga mbaisa risia nzewe nikenda marinjiste kura Mwingi Central Mheshimiwa Mulungi twendo monopio na ito kumaimwe lakini ba kwa kura tafadhali ekana na andu makwa Mwingi West Navy stations gwethila andu makenge thiswe na makenge thetu maite kura Central ela wina uaminivu nuthukumite andu Mwingi Central ni makuka kunyuva second term ngona ni waisye kana yu ni weyumbanite kusovya kisio kyake kumana na sieko ta ii kuka kukengeria andu matena knowledge kana civic education moze kura Mwingi Central ndikuona kindu kikifea na ila tuikwata andu ingi maukire kwikanganya mithumbisu ta constituency yakwa nga protect territory ya Mwingi West. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mwingi Nelina Musangi. Na indi tuondeni wa chama cha Wiper twetiana na mikungulano esu ya muyumbe wa Mwingi akati Gideon Mulungi na wa Mwingi othuloni wa Sua Charles Nguna tusiokeli voti la tuimenengete wito muthenyani wa umundi vala itina wa mukungulano wa ivinda ya sandeni wa ngwatanio ya kiuteti ya National Super Alliance NASA yu chama cha Wiper kwiumundi ni chatangasa kwivetanga ngwatanio ni esu mutongoi wa chama ki Kalonzo Musyoka ni wasekana mevetanga vatena kinene na yu Benjamin Mwaka ni woka na ili vote. Chama cha Wiper umundi ni chauma NASA na musimweo ni One Kenya Alliance. When we were no longer to ni a member on the Wiper umundi. We have had a very useful consultation as Wiper Democratic Movement this evening, culminating in our decision to exit NASA and welcome a new formidable coalition, which coalition in my view will be spearheaded by the One Kenya Alliance. In making this decision, we have no hard feelings. Wiper iweta oka ithoge jisiama sio ngwatanio ni na iweta kana Kalonzo Musyoka nuoko kile kivevelo cha ngwatanio And so from Tuesday it will be hitting every corner of the republic with a clear message, a very clear message which we are all working together to realize. Na thina ulona twevo wa wanyu ilovia sia NASA yu nuthalile ODM kwa chaku ni etikile kwa thuge mbesa ii na ila Wiper itaite milioni miongo mwonza kuandana na utalo wa ivila siake mbungeni ya kati na ya Senate. And thank Honorable Raila Odinga. When we were here, I received a letter signed by him. And ODM have now accepted to share in the political party's funding. These are monies secured under the consolidated fund. These are monies that are contributed by the Kenyan taxpayer. And that in the first place. And I always knew there were extremists in ODM who are misleading Raila. When we sat and I showed him, and by the way, I made it very clear, these are the only discussions I had with Raila on the matter of political parties funding. And he agrees with me because he hadn't seen the salient clauses to which he affixed his signature. Itina wa kwetela na kwetelanga omuno taaliva ya umundi ni wona nyokana yo uteti wa mwaka ngilile na miongoli na ile ni waambia ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vanzo wa miaka minene ya uvisi wa chama cha Wiper vamusini lovi yanito Benjamin Mwaka.
Naende ni kwatiana na livoti su yake Benjamin Mwaka valani ukulete woni waku ni weva itina wa chama cha Wiper kuosa itambia ya kwambia kuiva tangandini wangwatani wa NASA na kuthingwatani ni la One Kenya Alliance ete woni waku kwisela ile 395 ile 395 isu ni namba yotumani mukuvi Facebook ni Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV ke @Erastus Kethuku. Tusonge nambe na tuikwa nengea tulikeke somo ni vala skulu ni siambia kuvingwa kwi umundi kwa tamu wambe itina wa kuvingwa kwa chuma kimwe kwa kauntini ya Makueni. Mwandiki tu wa Mauvoo Chalo wa Mutunga ni watamu kama skulu ni kauta wevo skulu wa musingi wa unoa ulawe musini wa wote vala masomo ukueleza tamaende o tateni. Tamu wambe wa masukulu vandhino ya Kenya ni wambe ya kwi umundi una valasia na sia sukulu sia musingi sia sivi kama sukulu ni kwambe ya masomo mo tukitambuka sukulu ni wa mwalimu munene wa sukulu Philip Kema nunuelesia namba nini ya maniwa kwithevikie sukulu ni kioko cha umundi u nituvingu ye sukulu nesa siana nisiyukiete ne muno yengoma ba sukulu na mukise ni siana na sia unu tamu wambe wa siana kuka na after 3 months tulikata mwakeli next year tulikata magaratu akinene ya kalenda ka sukulu na kala o yune kavindu ku mwalimu no wekethia kana maniwa ne mende na kusoyana na kalenda ka na kala kana vindukie kuma no wauwe muisio wa corona wali kava nthino ya Kenya ikalenda ni kana vindukie lakini tuna adjust stali munondo tu ndonge we adjusted and we are actually prepared to start the first time ni kana tusome dinesa mwaka woni tukwenda kwika marvelous ni tukwenda ku produce kana tusikaneka kwa pia katika thangu kale yako kana mbe mtu inasiana around 5 zero mono and we are preparing them even with the other kids. Ndini wa sukulu wa the Makueni School of Makueni na ke mwalimu munene wa sukulu Dennis Owino nunuelesya undu mevangite na maundu ma kutasiana na ila sina ina ivinda enini ya uthiumu kuma na uvinduku wa kalenda ka sukulu. Now today we are opening for the regular boarders, that is 26th. Then tomorrow 27th the day scholars will be coming, and on Wednesday we shall be receiving the new admissions. Kuyana na kalenda kaane kana sukulu siavingwa umundi kwa tamu wambe na ikavingwa ingi etuko yemwe ya mwezi wa 10 na vala maniwa makavinga na kwikala musi o kwa chumwa kimwe. Mutongwe TV kumava wote kauntini ya Makueni Mauvoo makisomo ndi ripoti ya Neta wa Chalo wa Mutunga. Naindi Chalo wa Mutunga niwe kundwa ndini wothiumu wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo naindi niona mutumani menyu mende na kuka yulwa livoti isu ya Wiper kuivetanga ndini wa ngwatano ya NASA uno easia eko kwa chama cha Wiper na Kalonzo ni ngumba mwikio chumani ni wate chamani kama NASA okay sawa unge asia chama cha Wiper mwenda mboya kuma kwa ngai naindi unge asia ni Vincent wa sua kuma imara NASA yikienesa muno kuma thinani ni kwati asia Wiper yikienesa kuma thinani naindi twende na kunena ili 395 isuni namba yotumani mukuve na vainde vi ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV ke @Erastus Kethuku ni nziogereti na Mauvoo yake. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wemi wa ng'ombe cia yeia
Ndini wa kilungu wasia wa muimi. Inge naona kusiye mukeka wakina. Mukeka usio ukomea. Tumena. Ewa ukomea mwana mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma uimi na toilet transplant sasa nata. Transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet. Nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo. Muto na kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa muimi kuna ana koleli kitungu kibanda ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe mazindula sembesa ni mazindula sembesa wasia wa muimi. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umai ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tudhuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Vayenzia ngaliko sionde uvana utumika muthiani wa lelu kuonania kana ngali sionde iyetekilitio kuvita. Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wenewe situ tala wanai ukweta ake kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu no uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwesethi ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana sieseu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo ndeto tuma SMS waandikire skiza na uyatise namba 533 noti ile inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Saa ile sia wiyo itiali tienda tika thandatuni na udhocha ingi na ndiende na mbekane somo tumani mwa Facebook unoetwa Palma Josh Muimi Wiper niambe ya kukoyu ikifikiria wana punish Raila na mutumani maende na kuka Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kithuku na ndene wa namba tumani mukuve ile 395 na Vilingi wa Mauvoo wevuva kuyake swane nekana seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki ni wasekana kwambata kwa mikalile ni kutumitwe asi aingi makosande vi sia masomo sia kutunga asiana skulu na indi otondu Angelina Mose ukuelesya ni kanafaki ni wakule serikali ivungwe ndi kwa kuvetanga kafyu aiweta kuvingwa kwa ndi ta kutumite ukwati wa Kenya wanangika ainena na andiki Mauvoo vamwe na ikundisi ya kutetea haki cia mwene ndhiva kaunti ya Mombasa. Seneta wa kaunti ino Mohamed Faki ni wawetakana ivinda taiviku ya serikali kuvingwa uchumi wa nthi aiwetakana kuvingwa kwa uchumi takutumite andu aingi mevo asiai kukunika muno aiwetaka vindani kasi ana siusio ka sukulu tavena madhina ma kuungamia mavata ma sukulu takuiva fees. Lakini mambo yalivyo sasa ni kuwa hatuwezi kufikia haki hizi kwa sababu ya matatizo mbalimbali. Kwa mfano haki ya elimu, ikiwa mzazi hana pesa za vitabu, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya uniform, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya kumpa ya lunch, mtoto hawezi kupata elimu.
kwa sababu hawezi kusoma akiwa na njaa. Kwa hivyo tunasema uchumi kwa sasa ufunguliwe. Uneni wake wako atamba unimo uyumbe wa kiliokia uyumbe kia mvita Abdulswamad Sharif Nasir ula wawetakana mwene ndita wende na kuumia ni kumana na uchumi kuvingwa. Hakuna njia hivyo la vile, ni lazima uchumi uweze kufunguliwa. Tunazungumza kuhusiana na masala ya mabasi sasa hivi hayaendeshi usiku. Mabasi yanaambiwa yakiwa tapeleka mchana lazima yawe na social distancing. Ilhali upande mwingine SGR na airlines zinaenda usiku na pia vile hazina social distancing ya aina yoyote. Kavindani kaunake director munene wa kikundi kia kutete haki sia mwene ndiki ya haki Afrika Hussein Khalid niwa wetakana serikali tayari tekulikilila katiku Islamu vya wa kisomo kweki ametala mbailu kweki idhia kana vayeka na koviki ya kulungwa kumana na madhina ala mekumbelete asiai ainge. Is way too much. So we are appealing to the government. The time has come. We are appealing to our leaders to push the government to ensure that they subsidize the education requirements by the Ministry of Education. Number one, we are appealing to our leaders who are here today to ask the government that no student should be chased away from school, whether in private or public school, because of not being able to raise school fees. Na sisi tutatoa mwito kwa viongozi wetu ambao wako hapa, masuala haya ya kiuchumi waondoe tofauti zao za kisiasa, wapeleke masuala haya kwa sababu ya faida ya mwananchi wa pwani. Kaka Vindani kala siana siedhi wasiusoka skulu muthenyani wa umundi tamuambe wa mwaka ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuma county 001 tuke county namba 13 valamo visa maudheu vamona ungami wa sivitali wa Kangundo level 4 ni malasimika kuvinga nyumba imwe ya kweka idhimi ya Care Labs ila yi ute wa sivitali wa Kangundo kumanwa na kwithiwa iteanisi miao kauta ya maundu mauiti ondumwe na kwitha yetwa yese uiti uvathukanu na miao no yovoni kana amwe ma athukumi ma sivitali wa Kangundo level 4 ni methi wa maende na kuthukuma ndini wa nyumba isu ya kweka idhimi. Boni Mutesia na Ingewa. Uiti nundu tanithasia awau na muno ila maitwa kwanza ila siailite mateko vinyewa nyumba sia kiuiti ovamwe na sivitali sia ene ila siva kuvina sivitali munene wa Kangundo no siende nae kwa ukunikili na kwikithia ila siute na miao na mitalatala kivathukanyo ni sia vingwa. Sisi kama hospitali hatutakuwa tunakaa chini tunaona wagonjwa wetu ambao wakikuja hapa wanafaa kupata huduma ya bure, wanatumiwa na lab private kufanya biashara na unapata wagonjwa wenyewe hawana hata hiyo pesa. So kama hospitali tumeamua kwamba tutakuwa tunafanya kazi yetu inavyotakikana, na pia tumeenda kwa lab kadhaa pia Ulopath na hizo zingine ili tuone kama wanafuata hizo protocols na pia zile za COVID-19 na pia tumeone kwa naopita muteti na ulani ofisa wa udhuna ima wa mwiva Kangundo sitali mwese ya kiene ila mathokea kuyo munthi iyanite maundu amwe undula utona kwikia mathayo maene nthi muisioni. Munthi nitwalilia lab imwe ya pa Kangundo sub county ila yipakuve na sivitali muno yi katika cooperative building ino yi opposite Kangundo hospital na yitawa Care Labs na ila twathipo na manager wa Kangundo level 4 hospital ni twethia siendo ithi ilakite kana itevo ila ni muhimu sana kana isi apata muno katika lab. Kindu cha mbe ni twethia matena contract document kana matena kuandikana na company etona kumabebesia takataka wo ula withia wa wina utona kuete mo wau na kila kingi twethia gitepo ni twethia mate ubathukania takataka iwa ile ubathukania ula wina nthakame no lote na nthakame nundu ula wina nthakame witha utona kwatia mundu wau na ulote na nthakame na uteva wina kiko wa ile ikiwa pandu ba wewe woka nundu tutona kwatia mundu wau ni kana okesa ithia ni wa manenji wa nesa uthewi undu wavata kukonanya uiti amwe ni matulite muya na kuvulanya kiko na uiti zamutwa maina ka box kana ka box ka kwikia sharps peto zamutu tawa safety box
tula twikia baita tusingano tula twatumika ta priki kana tatona mundu tuyunya thakame twikia katika safety box kwa twethia matena tuo katika their main lab na awukuma kundu na kundu mavika sivitali ni ikuitwa vena mwiso wa kukotaniwa uwe mwiso wa ikuwa ya corona na miya ila yalanitwe na yoni tulitwe their COVID protocols katika their seating arrangement awa moka weza meikala mateutia space ila twasia ni maileutia space ya 1.5 to 2 meters kwa maiko observe ya COVID protocols ila ni very key kwa akitumike ni twa man device twa mea mambe ku fulfill kana mea ni sema undu asu naende mea ni sia mayo kama tutavie ni kana tulilie kana nimequalify kuenda na kuthukoma kwenana na manager wa hospitali wa Kangundo Kennedy Loveto yasekana vevata wa kukumana na ama hospitali isi ya kiene na kunena nyaundu matona kukilanja uthukumi na kuelanja uiti kuimwenenthi na public health officer kwamba ni muhimu tuite mkutano na private practitioners wenye wana run the labs, the chemists, hizo pharmacies zote, tukae chini tujue shida iko wapi na pia tukae chini tusikizane jinsi ambavyo tunafaa kufanya kazi ili as much as wanafanya biashara na pia tusiweze kuumiza wale wagonjwa wetu hapa Kangundo. Anende nwithi tuiteta kukona nyawichi utemwelu ovalamu maithawe mbesa mbingi mathi sivitali ni sia kiene na ino nze imwe sia kwa ilanja uiti na kuikithia mwenendi kana ni mweanie Mutongo ITV kuma sivitali ni wa Kangundo ni tawa Boni Mutesia Tuwa kauntini ya Masako tuetiana na Boni Mutesia mute walilei kwake Daniela Mwongela falo kutuelesea kana ekali mache mutheke Kimango na Kathome kauntini ya Masako kwisila valave mutumia wo wanduwa bwana Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masako kumatemea lelo ila ilikite isioni sia nduwa maiweta kanaju malelo asu nimethitwe mateo temwa kwa ivinda iasa na malasimika kwisila malikoni ni kana kutwaisya maundumo ekali mache mutheke Kimango Kathome o mwana kitimbalu kwisila valave mutumia wa ndua Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masako kumatemea malelo alama likite isioni sia ndwani maiweta kana malelo asu methito mateo temwa kwa ivinda ya saa na malasimika kwisila malikoni nusinyo muno nundu enendea ni mambi isio kweza ovesia malelo ona kutwika Masakuye atongoi nda twetwe nzezu no kwekata ne kwesebwe na ndia iso sebwe koko kube paje mutheke nzia ne nthoku pio ona kundu kungi mwa ward nezunde weta ba ketimbalo paupe liko yingi yenene pio pad ando mateo kila makaenda ko na ni kindu kiwetetwe vinda ya samuno lakini pau ona ndwa ya kwa mutumia weta wa mwaura pau pelikona nemo mese obeasia kwa uko kube raia twende na kwese obesia na ithie pandu ba nyao pandu pa tuketha na mutongo yula wanubie ne uaeta wa Ngonga Francis Ngonga MCA wa Mwa ward ndegendo wikite ndine wa ward wonge ni makumukulia MCA wa Kisiuki Francis Ngonga kumatethesia ni kana malelo wa kusovwa nundu maende na kuonzia biasala na mikalelo yende na udhuka isioni nundu malelo amwe mayatemwa kuma ivinda ila MCA wa Sakuiwe MCA nikiwa tukengie leo tutemea malelo na kutwa ililia nikiwa leo twa ililia ondu twawetete naki ni waelelo kile na kila twete kila nite naki tuimusakua tukita aiwe wetu ona tuimwizi tuiwe aeta wa Ngonga ndi manai ndi ni maendeleo mebalo twete yaku ona kutuika budget ya kaunti ino ya Masako ninasomiwe na malelo mane wa kimanza kinene cha mbesa isio mbingi va kauntini ino ya Masako no siende na kuikaila serikali nikana kumatemea malelo alama likite isio sia ndwani nundu aingie maende na uthina muno nundu wa biasala sio ona mavindala mundu wa na siathi sia mathiko siethe wa nimetha mena thina muno wa ukui anengi ivinda ya governor twaje ukito uthela
kwa ndugo kila ukionde wikite kia kutulekeleli no tulilikene na kiu tukakionania katika ukuni wa ikura tondu nituone tatongo imaenda ukengana mayazia ati nimakite maendeleo ku angima aje masaku ni the place to be pa pena thina mwingi muno wa malelo enendea mena wikwatu kana kiyo chu nikiuvikia atongoi ala mamasakuye nimekuelesekana nikulikanwe kana nomo enekula lakini la moe bitha ithio na tina future nicho gitumi ku insecurity nondo mundu akwa samutu eikata kwou leaders maitu musise mume kuyolo ilobiti kwenu no bato no idete mosakuwa muke mutu serve nikenda next year election yabika withele tuisa kwa leader etweni nekio no Daniela Mwongela, Mutungwe TV, kauntini ya Masako. Na indi atongo imakisio kiu ni kwatia ni mwewa kiyo cha enende ma isio isu na indi yutuma kauntini ya Masako tusiokethia kuya kiswani vala muvea wa kuokitana na mituo na ulosa ni EACC ula wa koti na ofisi wa director wa kwika ukunikili wa umama DCI ni mambeisya umbano wa mithenya 5 konena nesia undu morulumilia ngwatanio yo kithitoni chuo cha kuokitana na umama na ulosani Angelina Muse ni wasiokethia na ingawa Ukanya muvini wa umma kwi athukumi ma serikali na alama kwithiwa mayunga makwite ivila kivathuka nyusa kwanini ukite kwa kutoesya kampeni ivinda yila yaelete itavikite uni kuyanana na muungami munene kana CEO wa Mauvoo wa kukitana na ulusani va Kenya EACC Twalib Mubarak ainene aikomanoni na Mauvoo wa koti kana judiciary na Mauvoo wa kuthuima kana kwika ukunikiliwa umama DCI niwaweta kana kwika au takuthi uvathukanu na mia ila yekitwe aiweta aingi mota mautumia mali ya mwene nthi kutoesya kampeni undu ula uthesya uchumi wa nthi. The Commission has noted an emerging trend where appointed state and public officers currently in active service have commenced political engagement to the 2022 general election. Some public officers are already engaged in heightened political campaigns and trying to do political alignment while they are serving as state officers, which is contrary to Section 23 of the Leadership and Integrity Act of 2012. Wengine waweteta vena wailuwa athukumi ma serikali kuatia mitalatala ila yekitwe takwamba kutia wia na kutoesya kampeni ivinda ila yailete yavika. But already we have highlighted that the law is very clear. If the elections are to be held, I believe, if I'm not wrong, the law says that 6 months before the election date, public servants and state officers are supposed to officially resign. So on that issue, we will follow it up as EACC and we will give a cautionary letter to those affected. Kavindani kauna ki director wa makuani maene nthi Nurdin Haji niwawetaka ulusanita wika athite muno va Kenya undu ula wawetata overlookite maendeleo kwa kilungu kinene va Kenya aiwetata vena wailu wa mevia ikivathukani kuthukuma na ngwatanio nikana kukitana na ulusani va Kenya. An increase in the cost of doing business and the loss of investors or investment opportunity were the impacts of corruption. This goes to show that corruption is not limited to one sector, and members of the private sector represented here will agree with me when I say that corruption poses an existential threat to private enterprise. Therefore, fostering strategic partnership which encompasses collaboration and cooperation between law enforcement agencies and private entities to enhance transparency and accountability within the private sector is vital to all of us. Alama evikite ikomanoni yene vamwa na justice wa koti munene Joki Ndungu mwene kivila wa EACC Eliud wa Bukala na makamishna ma EACC Judiciary na DCI ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Aya na indi mwitu wa Musenu wakututwa nthini wa thiumo wa keli nthini wa Vilingi wa Mauvoo kane some mautumani Livano Mutongwe TV mwisawa ni vaka muya momboni wa mundu waipa yekenesa kumanasa sai Kalonzo mutumo nenge kivila cha usumbi pate wasiwasi ni kase ketinge kuma Kajiado County 37 na indi ona kiasia yu ni ndi waipa
yunende waipa ya umato ni matolonzove kuma lunga nende tuende na konena ile 395 Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ni @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithoku nezi waketheti na Mauvoo mbeange. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Kila kitakomana duniani no siema na edhi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya idha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona. Utusi yote. Tukomane kilungune cha usili. Kila wakatatu kwambe ya saa 12 na nateka miongo na siaweyo pa Mutongoi TV. Ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwa tewa. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na udhote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulua mesa muthana wa mina kuthela hebu ndeve sienundu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia za tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe soso wako ibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwekwana yundese loni na andu yikalanye na monesa maga kusoisia nduka Mimi tawa Steven Mwamanena okethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Wene wesingu ngasi ya kisula ila sisi imani siya chulu. Gunga isi ya seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Gunga hii ni tumite sima siya chulu simanyika ndionde na talii ainge kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa 3 kana 4. Nundu ngunga isi na mosi ya kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamo isu. Kasewe, kwoka, kwa sembanga ukeba? Ya, kwoka, na yukase, iwe yangata.
ebebe na ino ndo taungetheka na ukazeketheka andu mwana wendi chauke na thina kwani ya kitaini jaikana nondo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni zo kwa ndo thama kati muke ta waseno ndo liga club kinene tamani yo kase ya hey nikenda ukwateka seta sikiza tuni ya kuvinyia star nyanya imwili star kenda thandatu hash. Saa ile na ndatika 16 ni na udhocha ingi. Mithenya mivuthu itina wa kisese cha Mutongo TV kumilia livoti ya musi wanzomo kuma kisioni cha Kitoni ni kadhiani kauntini ya Masaku yulu wa siana siake ile na ile naiki mutiani wa KCPE mwaka muthelu na kukosa fees. Yumunini wa governor kauntini ya Masaku Engineer Francis Maleti ni wathokea musi usu na kunenga ne utethi wa fees kwa siana ile ilani Dennis Mutesia Nzomo na mwetu Inya Faith Mbadha Nzomo. Daniela Mwongelano vikia musini usu na atubanisia livoti eno. Itina wasiana ile Dennis Mutesia Nzomo na Faith Mutesia na ala ni mavadha kuma musini wa Nzomo Mutesia kuma kisioni cha kutata ngieni ukamba wakathiani kauntini ya Masaku kwithiwa maneka lile mutiani wa kilasi cha 8 na kukwata Max Masio yukwi umonde munini wa governor kauntini ya Masaku Engineer Francis Maliti ni watambuka kisioni ki musieni wa Nzomo nikena kutangia ndoto ya siana ithi ila inambisia usima kumana na ukwati munini wa musio wala ene musio maelesekana kuanzia sionthe mai matona usomethia Faith na Dennis wanakutika manasomie na maumo mutiani ni wa KCPE na kwati 391 nilito skulu ni wa Machakos Boys umundu ni na movia munena nundu mwakodethia ta ni deputy governor engineer Francis Malete ni na movia mwingi na ni ID na soma ngweka pitini tu kanyoro surgeon na nini ya kwa kununu wa stroke konde zoto na kunumbiria fees yako wa KCPE na kwa 301 ngai andethe na vita na kwa uni na movia munena ko kotethe ni deputy governor witu. Je ivinda ya utanu utekithimo musieni wa Mutesia na Josephine Nduku alama elesekana me na wia munne wa siana sio kwema kuendea na masomo lakini yuve na wekwatio itina wa munini wa governor engineer Francis Maleti kutambuka kisioni ki na kuelesekana no kusomethia siana isu ngina kilasi cha form 4 ene wia na ine ngutunga muvya ndo deputy governor ndo kuka kwapa ningu boya ngai mundethe ciana ici somenesa na cia somenesa ngatunga muvea nundu ni na ciana ciakwa ila inekie mutiani kuma skulu ni wangi ni primary school ila inekie mutiani wo wa KCPE na ngai aitethia na cia vita Dennis Mutesia na max 391 Faith Mbadha na kia na max 301 na ivinda ni ya kwika mutiani resort cia umani nethe iwende na vina na natu wa kuuna kundi manda utethio kila vandu na ndia isa ukwata utethio unaumwa indi muthenani wa mundi ni ngutunga mvea nundu wa deputy governor witu kwigwa kiyo chakwa na kuka vandu ni va kumanda ciana ini kenda itethesi ni tunga ingi o mvea kwa deputy governor witu ni kenda ciana iyo vala ikathie tha ya umanite tina nacio na ndipo yanga ciana ici athi sukulu ithi somenesa na ikenda nacio cietethio andu angi kuundwani wengi engineer Francis Maleti ndane na chatheni ki no nyokulio kwa ndongo ila ingi kutethesia misila yende na kwikombelwa ni mathina taya nundu thi yonthe yende na kwikombelwa ni mathina kumana na ukuno wa ikua ya corona nucio ila twina kindu ukethia ni twatethesia na muno ngalikone ya masomo nundu twainua mundu umwe ki masomo akainua ndo ingi pio ingi ukulio ni onyo kwa serikali ya kati kuongelanga mbesa inandune cia county nikana voneke mbesa cio tethesia ndoto cia ciana mbinge ila siende na kunyamaya misieni nundu okosa school fees kana ndevi ya maskulu no ukulia no mbesa ila sikueto katika counties siongelwe nikenda weza kwethia ona governor na ake no tona kumia kinandu chake akaibia ciana bursaries na pia bunge ni mongelwa mbesa weza kwethia namo ni matona kwithia ciana simbinga ngi bursaries nundu ba Kenya yuti na ndu ingi menocha
na tikwenda kwo no uchumi ni wewe kalile taeka nikua nesa kaeka uchumi nwende nesa withia mundu no kwithia ciana visi lakini ila kwethiwe kweno chawa muthembosu andu isa kwithia tubesa tulo no manda amba kuya nundu lazima weleu na indi no tulatotia la isa ithia ona uniform tuyani ya kwa ciana thi school kwa unye nienda kwa cia besa ile sio katika counties ni siongelwe nikenda withio na magavana mena mbesa mbinge cia unenga ciana bursaries niguo twikia viti no kokila mulutu Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kisioni cha Kutata, kila kikauntini ya Masako. Karibu nthini wa Vilingi ndonyo na tutambia tolika ndonyo ni kana ngai nowe musio nundu itina wa kisese cha Mutongoi TV kuvika musieni usu na kuvikia kunengane livoti ya ciana isu ile Dennis na Faith no kona ine makwata utethio kuma kulake munini wa governor na nikindo cha vata muno engineer Maleti wosi nondo wa kutethia musi usu na indi atongoi angi osingelekanio kuma vala ve engineer Francis Maleti tulike ndonyo yu vala kiwanza cha ndeke cha Moi International Airport ko ya Mombasa nikivikia na ukwata ndeke ya mbe ya kukua ando ya Lufthansa Group Carrier ya company wa Eurowings Discover ndeke hii ikakuwa na keli kwa chuma ilani wa chuma na wakana. And we are happy that you chose Kenya to be your inaugural stop. We are informed that this is your very, very first inaugural flight, not just for Kenya, but as an airline. And we want to really say thank you very much for giving us that honor to be the first among the first. Germany remains very key for us as a source market. Prior and even during COVID, and last year Germany was number 6 in terms of bringing us inbound traffic, and we believe now with Eurowings Discover, Germany will climb the ladder and hopefully be amongst the top 3, because this for us is an endeavor and an undertaking that we want to make everybody stay here in Kenya stress-free, rejuvenating, so that when they come and experience the magical experience of Kenya, they live here with memories and know that Kenya is home, should be their second home. So we once again say karibuni sana. We look forward to welcoming you twice in a week as we work towards 4 times in a week next year. We will not disappoint. And as you proceed to Zanzibar, we again wish you all the best. But we want you to know that Kenya is a place to be. We are proud to say that Eurowings Discover is currently the only European airline that is serving Kenya and Mombasa in a direct scheduled flight from Europe. You might ask yourself, why do we choose the name Discover? We want to help people discover new beautiful places, new countries, and of course new cultures. We are very delighted to be here and fulfill our promise with our new airline. With this A330-200, we will fly 2 times a week. Later on, next year, 4 times a week to Mombasa. And we want to take part in your tourism and be a proud member of your community and serving your community. Thank you very much. And we want to thank you for choosing Mombasa as your maiden destination. We are very thankful the resilience from the German market, the support from the German market to the destination, and we hope to see the airline prosper because this destination is ready to receive you. We are COVID prepared, and your visitors will definitely enjoy their stay here in Kenya. As Kenya Airports Authority, we are extremely delighted with this development. It does
do us a real great favor in terms of promoting our business, international business, and also promoting tourism, not just in Kenya, but also in the region. So mine is a very simple task to express our warm welcome, to this Euro Discover flight, and to assure you that as an airport operator, we shall do everything possible to make your operations smooth and trouble-free. So welcome, karibuni, and we wish you all the best. Kalivo thini wa mutongoi mathauni na indi ligi ya mathau ma muvila wa Mau kauntini ya Makueni no yende vala ilavu ikomilikile kiwanzani na kuthimana vinya Kennedy Molinge kuma kibwezi no tumbanisi livoti ulu wa mathau asu ma Makueni County League. Thao ya Makueni County League ile thao kawa ni timu cia muvila wa Mau kumanga liko cionthecia va kauntini ya Makueni na yaende ya timu 10 ala ni mathau 5 ilika kiwanzani kuthimana vinya ithauni ye. Yemwe ya ithao ye atoyo kiwanzani cha kibwezi lai kauntini ya Makueni bala ithao ye ya kuendesa na palava kusiwa kilavu cha Dua FC kikima kilavu cha Kaloleni Shooters mbao mwe ya wo mbao ila ya vingo netikani ya miongo 3 na 6. Kilavu cha Dua FC ni chooneka kikalila na kwitha kithuimbe nthini wa ithao ye etina wathao kima kilavu kikusovya kambi ngolini ya Kaloleni Shooters kalivu ithao ne yonthe india shambuli ma kilavu kini makivalo cheti na wakosa mbao inasi ya wasi matitwe na golikipa eweka. Fred Musembi coach wa Kaloleni Shooters inena nuwa wetatameyo yumenite kusinda ithao ye endeva atinda naoneka yungamela kwa Nito yumba no bailete omonde tikaluzi game omonde nondo the advantage kwa kilabu chakwa after win omonde nitekweza kwethe atwality the table of the county league katewa kikundi kila tena chondeni wito lakini nondo akwethe no ila sieto blanda ndeni wa kiwanza nita coaches zina soma weakness yakwa na my team na ningo expect twasioka ni na timu akatweka lende tweke letter of field formation na palato apetisia to recover na next game tiwini. Referee wa ithao yeno lo vuthisi ithao katikati wa Kibwezi United na Malembo FC ne leta athela etino anduthe kwa mbesi wa weta kana wendesi ya kilavu kimwe ni wana kaitulo mote ithao ne ye kilavu chakwa netwasia focus nikanto kwa bingwa 30 goal na ndo netwa concentrate na referee although referee ndio on our side na referee na game ya Kibwezi na Malembo alileta fita tithao kana chani pia nianganie mba ya offside kwa to lose focus from the referee no watu mathoki makwa ma lose focus nikenda to abingwa mbao isimu. Ishmael Wambue defender wa Dua FC no lo avunga mbao emwe thao ye ainena ni wase usindi uno manenga uthuthi wa kuende ya kwikanesa etina wa kwitha manaite mathao ele alama na thao kite muthia game chambe usindi uno tukwenda twithao ge team kana individual brilliance usindi no twekwenda nondo wasia ono twithete perform twithete na matokeo masio no mundi tasi wasa hii turn around twenda usindi yo nikana at least tutenda kuanga wandu basio second leg ya mbea. Coach wa Dua FC Kennedy Wanyama ni watete referee wa ithao ye aiweta tawavu vithi ithao ye nesa valawe ananya kilavu cha Kaloleni na nzo ila sia emao sia nondo wasua. I think Kaloleni ni timu ndogo sana ukilinganisha na Dua. So hiyo ni kisingisio tu. Hakuna day yenye Kaloleni wanaweza funga Dua. Hata miujiza yanguke, hiyo ni uongo. Hizo ni sababu tu watoa, lakini marefari hawakuwa honest. Marefari wamekuwa poa. Mimi nimefurahia. Ndio kuna vile senda refari alikuwa anajaribu kuchikanganya but malineman walikuwa poa. So hiyo ni sababu tu anatafuta juu ameshindwa amelose game. Kavindani kauni waweta kitumi cha shambuli make kwema kuvinga nondo maina mboso ya mathao endene maukwata utuika tuende. Ya, kuna shida hata ushindi wa leo ndio hizo point 3 tumepata, lakini upande wangu si chafurahia ushindi. Hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Pia tunajaribu kulea young boys. Mafodi wangu bado ni vijana wadogo, wale at least wale experience player waliondoka. Lakini I think watacheza, wataperform vile wanavyo, tunaendelea kuwapatia match. Kila kukicha wanacheza, wataamka watacheza. Kungine kana Liberty FC maya naoma ituna kukima kilavu cha Mutongo FC mbao itotokwa vathei Valai Mali FC yona siwa ya saa kwa kuna mbao ile kwa kamwe ni Kiongwani FC dhao iladha ukiwa kiwanzani cha skulu wa Musingi wa Emale. Dilivotia Mutongo imadhauni ninye Kennedy Mulinge.
Twitiana na mulingene kana musindi savali itano wa madhau ma safari rally mu Kenya Carl Flash Tundo ni wasinda madhau ma mwaka uo ma safari rally mandhi ya Tanzania. Tundo na ula ukwetwe mbao ni kamboni wa mikumu kanile wa Safaricom na Mint Motorsport amasindi ya vingani make anene Karani Patel na Yasini Nasa kuma the ya Uganda. We've just done the first free practice. Car feels okay, feels good. There's so much grip. I think we're on the right tire, so it should be okay. We're waiting to start the two stages. I done one practice run, so yeah, now on to qualify. It was okay, just checking that the car was fine, familiarizing ourselves with the stage before we now do the qualifying runs. Okay. So, what are you looking forward to in regards to qualifying? Just hopefully get a good road position. Get a good road position, so we have a good road ahead of us. Hopefully start in the top 10 or something like that. But yeah, I don't know. I've never raced against some of these people before. I've never been on the stages, so I'm not putting too much pressure on exactly where I have to start. But yeah, just keep the car in one piece, keep learning. We've got stages in the afternoon and more tomorrow. So again, an endurance. Na muthene kananthi ni wa madhau mako sindani ya ligi ya BetKing Premier League vandhi ya Kenya ni kana timu wanzo ya Sugar niwe mani wembao ile kwa ile na kilavu cha FC Leopards kunge ni kana Bandari FC nayo ni idhiwe ya kimati mwa Posta Rangers mbao imokwa molotu Philosopher Parker nayo idhiwe ya tande kwa mbao ile kwa imweni timu waka Kakamega Homeboys nayo Wazito ya kimati mwa Mathare United mbao ile kwa imwe Kariobangi Sharks nayo kudhiwe mbao itatu kwa molotu ni timu wa KCB na indi Western Stima nayo yataandikwa mbao ile kwa Itumbe ni Vihiga United. Yule alifunga bao la kwanza na ndio aliweza kufunga bao la pili la vijana hawa wa Nzoia, maana walikuja hangeweza kutoa hata kiangalia na hiyo penalty iko kwamba penalty yao hangeweza kwa mbele ndio kitu kwamba Europia angalia jinsi alivyokupisha nafasi maana lack of concentration and marking imetuadhiri game ya leo, lakini ni hivyo. Tunashukuru kwa mchezo na tunashukuru kwa alama moja, lakini kwa kusema ukweli point 3 zilikuwa zetu hizi. Hapo lazima tunacheza nyumbani, so lazima tulitaka kwenda kupress ili tupate bao. So nimewahimiza vijana wangu waendelee kuweka pressure kwa defense FC Leopards ili tuweze kupata matokeo. Ndio hayo tukapata matokeo. So mimi nashukuru kwa alama moja na inanipeleka mahali. No, you know, we had the control of the game during the first half. We scored very early. Even at the beginning of the second half, we had the control of the game. Fortunately, you know, in football sometimes there are some mistakes. So I don't want to blame, and I cannot blame Ocean because that things happen. But you know, these goals give them wings. And after a penalty, so I will not discuss anymore about all these things. So we concede a second goal, and after we try to come back. So at least we equalize. But you know, yes, it's not the result we were hoping. But at least after 2 losses in a row, we take 1 point. Na madawala madha uko monde ni kana Gor Mahia ni avikia na kwitha yetande kwa mbao imoko wa molo timu wa Ulinzi na indi namo imwana sia Bidgo United mako the timu wa City Stars mbao ile kwa mbao imwe na ndisonga mautumani menyu ele ni kenda yese na minu kilelia ono aiti ni wo waipania ile kwiveta ndeni wa NASA nundu Raila ni wa saliti muungano na kulika Jubilee ni Ngoi David engaliko kana Ngoi David ka Irungu na ki ono asia Kalonzo ekiteneza vyukuma NASA ni Adbanas Muinde kumangalosia Limuru na ke ungivaya asia Kalonzo ni weka nesa na ituta akamba ni kulia tumukwati kwoko tambai ya mukamba ni Meri Musyoka kuma idhumulanga likosia kibwezi na nivo na vikamuthia na Mauvoo mena athara nondo mwendano wa saa 3:30 cia utuku ni mwamba na ke Sharon Ndinda ula utwalwela kwanza ya meko nitukitha twisi okethia ndeni wa studio na kuonengelelie Mauvoo ndeni wa Vilingi ungi wa Mauvoo nitawera saskethuku wa Nzomo kwa oyu tuanesa no yikala mitambo ni ya Mutongo TV nundu no yongwatanio ya mukamba.